Ketheka ni wirigiro bwakwa nwithirite uri na ntuku njega narua iri Jumatano tariki 8 mweri jwa 10 mwaka ni 2025 bitawa kabwe mutharimi monaniria wa mathithio ni Paul Gujiri ngucukire nkathocio mwanya ni bwega muno nontu bogutwithia nyombe nteto iri na igweta miangatene ya mugongo jwa Mero kuma kirini kiriwe asante sana. No tuthingatire kiri mitandao yetu ya kinadi Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Narua netu kubanganitie manto kathumba kiri mubango juu kiri metha ya nteto. Jurio mubango jua gikabo kia siasa. Nara tukaithira tukiorokera, tukithoya, ibai tukishunkuna kiuthi kia gisiasa kaunti ya Meru. Turina mugeni wetu ragatumbithia na kitu amoni yake ikanie mukondo jura siasa cia kaunti ya Meru icithirite igitana mbere kujokia indi mbitikiria twambiririe na irandiki betu ba nteto bakinyite ithigithio miangatene mugongo jo Meru gutigira jamaturene najo ni ba kujamurika na gututhiranira riboti nkutho kana riboti kathumba twambiririe na kiriro kia kariku magatunga ni ntere cia Tharaka baraba shumiritie kuria atongeria bao kuathikira kuigwa kiriro kiao gukaya kwao nontubo wagi bwa mirandi ya weti na mbere ba kiuria atibo batwire mundu nejo mutumanune wagi bwa weti na mbere maturene na ndi romba reo ni kiri baranabo ni ntongoria sheikura na kuona twanyato tongeria kiri thirikari ya county ninge kere thirikari nene bareo abunge kere mbunge nene gutigira ni bakuingia mawira ni ekiro kere ngurumani ya gisiasa 2022 niyo ni mirandi ya weti na mbere Ndagara Waiguna na ripotie musiasa ujo na waromba gite KMC wandia gatunga jagi mono na etete mbeto ntongoria ndure gutigeri bagochokera ringi kura nonto kwa kagitani gakabange baringi kuri kenyamara bagukurokera bari na tongoria barabathurire nkuromba tongore abakukia bagapewa pagwa na wananchi nonti contract bopewa na bwo batambwe obura babatambwa tibo bagwa tongoria ikwebaithia ende bo babage agu wendi mpanderi daki okuba bange nabo itokobo tutheri baenderete twenderete ku kubaruda buri agakero tithire kera muno wandia gatunga arakariugete kari wandia ni batayanire twana na kirimanto magio thina mbere kenda baraitherwa ana bondi betu daki kwe muntu nwe wana wena ana baire kabana kwe mwana guye ukamwekera irio kianiro noronge nokumura ko kwe boto etari twakuraga tugaike borona ende bakinya kugani to Tharaka ibagaire tubana muno muno gatunga na kana maragwa irio bena kieni babaruthire kieni nontu batigana na ntubara bamukothima na mantu bankone nontu nontu aba ibutu atigwe nyuma gogo periodically kogu I'm very serious on this and I think I will face now our leaders hand on nontu noto tite irantu beto no batwekalesa people na bando turi in the same ecosystem romba ryanjye gikiri mutongoria wa ndigorora sibiria muruto igotigera na koraithire cukuru ya Kamaguna secondary nondo cukuru yethere takiro tabagana no mwambere wa cukuru no kagita karari munini wa rais yes enu cukuru cha potwa akarabwega muno igituke kwenda cukuru enda ruji cukuru no renda infrastructure no tunkona wanara munene wetu wa Ndiguru President William Ruto watuka we cukuru Kanyanga Tharaka Desku Tharaka ikamaguna akinya no ari agakaria gogwengwa karama thanti magana na antu bonde bakamaguna bamutharima na ino ntu atwikire president na itukuromba no ntu no mwana ni mutongore wetu na turuga 2 term na turuga no turobe na mwana wetu Professor Kithure Kindiki ura tumukaritite eria ririko na chokere wara atharimirwe na chiari Bakamaguna secondary school na fraternity no ya Kamaguna yonde na maragwa aya no baretere kanyamu gake na kobonage bone njara ya president na deputy president no ntuchukuru eno ichukuru na itharimo no ntonwaria ari deputy president na they know president wa Republic of Kenya kumagejiga mungeka Tharaka nkiripotera Meru TV rito kambeta Ndagara Waiguna
nayo iri njira ya gukiria mbeu mbithi ningi kugwata mbaru ucio wa bia mbeu mbithi governor Mutumanto Ethingia narikitie kwambiriria na juni mutaratara ja mashindano ja mubira ni mashindano jara ja kongolwa Governors Tush Cup mambura jara jarigiri kwithira ja kirugurwa kienine kia maili thatu indi akari kumampinda na kalemeko ni bashumiritie kutharikira MC wao ni kiraba kuga ni kumama kirasi ningebo kwithira bagishidira ome ya mashindano ja orera jedirite jagi wata mwanki maturene dena odena guntu ukatatune kamero mukiri onkoja na ripoti turetete muchezo yura munene kabisa ndene ya county ya Meru yuitwa Governors Cup ni mucetho wikiribo nene akaunti ya Meru na yura ni yuonyo Governors Cup yuiriri kuthithika kianine kia maili 3 na indi wa kariba ntere cia igembe East Ward ni bariarite nonto batomba kwithia bakibwa kintu yake kana bona micetho icetho ntere icio bakuabo ya imanto maeni nonto batene nya team na indi bakuati baki kwithira muthira yoyo yete ntere cia maili 3 bo bari antu bembe batomba kwithia bakibwa nteto iji nonto utemutongo kinya umwe omba kwithira kia no ba uniform kana kinya muthira ongwa micetho yongo ba tutiona kinya wo tumenyethia riri cie yite yo ndu kinya ngabana yite tutono tumenyethia tui na achethi bongo bate kinya uniform kinya iratu biongo ibiathirire kinya mibiro otire nyama ndu ayau endo kya kwithia kuri kiwango kitengi kya mbeca cia micetho idolo ineri atuginyetherie nigenda anabetu bakaomba kwithira baina baicetha nigenda bataugume manduragine kana beta mitaratara enenge bethira baicetha igenda bethara ba MBC tutano tuginyetheria story ucia micetho mantu ne uyanga bana tutemenya mantu ne to yayau tukuona na uo rugurubu bangi baicetha batu tutikuona ogutucethithia tutiona inyo uturirikana ori wende ni batariritie thina ira bakilukira baria sethi bamithira bakiwate kinya ciani bio birabira akue tampinda kana kalimiko ni ciani bitiomba kwithia biecethra muthira kana inya kwirirwa na ende bone bataniretwe na kinya kireme bango iwire ya Governors Camp bo batarara bamibetwe me yago ni micetho ndani gile na gare ndestare na mbese itenga wa arare na araura barari oturetera kianine gieto etaraura ute post cieguo kiani urage kari okiagwe na mirage na ndrobaro te athura na kiani gira gieto age na ndroba no ntobo gwethwa maiya kayo yorikuo miete kayo yori kianine mantone ago ni mecetho tebio to sugulikaira asethi beto kabagurura weta ilabu na binge no ntobo wase matibabu ya gilabu yarato batere gwetha to kulukira ao mucie no kya kubaka kubwethia kauntu tuya kwa mfano ifrendi ne to kwenda weta ito tafadhali dene manto ne mecetho manto ito ringinde pio batu ito tai pio manto na yau ne ntokia ya kuolelia dene chani kieto kiongwa dagura utegi nyango ruguo okagolo kyagwethira we ngorkipa oweta mubira okaringa posti ora ringa ega pasi karinga posti omewe ngorkipa utego methri posti omba kwata kana thri mubira omba kwata antu au no ngo ayo matuka so mucetho na yu no tuteyanirie turi yuthi tutiona inya mibira tutiona inya nguo cia ucetha ngoru cietu cia ira tucetha cio ni kingi twinjirite nthiguru onto ya bitu ibasu ekoro ibocetha ekoro ibakuewa mbia bekoro ekoro otebio toibu into yonto ya biu na umbera to baibairua Kiripotera Meru TV kuma mpinde gembe East 1 irere gembe Central beta mukiri onkonja kagitino kau ni matheta muthuro munginto na kurire mata kwa akari kuma gashibi ni wandini ya kiago gishumbunge kia Central Imenti barabashumiritie kulalamika ni mathina bakuga bakrukirite kwa itarira ya ni kuthokanga kwa barabara ciao ningi wagibwa mirandi ya wetina mbere kumomoka kwa irasi bya mashukuru kiri gishumbunge kia Central Imenti nandi niboritie mubunge wao Kirimango shine gushumiria ninge kwambiriria orutingoge ninge mirandi ya bata matorene gishumbunge ke na muno wandie yao ya kiago
Jeff Wagetuma na ripoti. Ibi rede wandine ya Kiagu kiri gicigo mbunge gya Central Imenti bagwatanirite na gikundi gitiga kithirikari gikumenyekana ja Advocacy for Central Imenti ni bameneretie na guturanga makutho utongeire ba mujumbe wa guntu guku kirima ngucine uria baugite nethirite akiremwa ni ngugi yawe buru ikioria nkoria munene wetu no ntubati tuonere thina muno twendene Kiagu batu barabara kuma kwina mamarimanti kwejeraga cibiaja batu twanyamarire iteri tugatwe na mwasimiwa ende tutimuonaga na metho batu twanyamarire kabisa na tumuria gatutejanirite niki ni twamwere kura cietu batu tiranto ba Central Imenti tutigeri nyuma kemanto jonde for example barabara ticho tutire tunyemwe ndarerwo iteri ndakua kinya metho kambaje twijo enda tutumire ndikinya ndawa tweje twekere metho no ndi mwasimiwa wetu nito turatumwendete ni twamucwire na twamuthura kura cietu ende na ndate twanataka turi antu anga twethirie ibatu banyuma kabisa njira cia kwira wikaira andiko mwesimiwa tia gwikira antu mithetu mono njira je kuma barabara ya gwitia charia ya mute mwanka kaongo njira wikirite mithetu mwesimiwa ati andiko na wikirite mithetu kenda antu wejari kubekira andiko nyuma ya election yekwiriria ubonia wingugine batiga cibi twarire thina guko mono mbere buruto terozi ba maire njira cietu inya gukaya kura thai igatuika cianta ginya nkaritikorũkaga mwesimiwa kirimatia kuona ntujabariti ni arakinya bakuga iracibithirite bigiakwa rangi kana gwakwa ni bire akibire akwina rami na kwa miaka nkuruki 5 guti maendeleo bethirite bakiona kumania na mujumbe uju sukuru na ciokara gwaka mabati ja wita ogikaira jamburu wikaira ara kwina barabara niki utekaira monka sukuru ere ndene masina jampindi wikaira sukuru cia barabara niki ikira sukuru cionde inyeria jiende ni jana national government kinyere barabara ne national government kwa ndaromba mwesimiwa kirima ikira antu bonde stima twatega jaire jia mutu gwikira thaiji ciana aria mwangandia muti transformer reti mwesimiwa Rivondo igita muno election ndiru ugwe kagita kanjubiri no transformer wirio ithaiji wetete kubekire kingi ukibera anu kuthia maendeleo ya stima kwa una ndio rendo ba confuse kidogo boro bekirite stima na jiekeri transformer reti Rivondo digo bekire stima na aru bonio wina maendeleo ni araba ugite kinya ubisi cha ithurano na mianka IBC chethirite chikuraja na matura jao na kuko untu bubonande bwete kirigiria gikinene kumania na kariba guntu guku guciandikithia jaringi kura takere makwena obua bakwana kitha kuna obua bakwana kinyokara ureta IBC office ko no manko mirete aja batu tumba kujukia kura tumba kuitarira mutongeri ora tukwenda batu Central Imenti katunogeta kabisa kinya president wengwairwe itokwenda office ya MBC ejaja tumanya kujukia kura kenda tumba utara athongeri babega kathwene urira muthaka itagwate kura agakuria ngaitira ku mbere ote barabara na kuma gwita katembe chiringi 1,000 mtu akwira atiri Owakethano kwenda ngwata kura mpangirie mwe na no bukona bora economy ethuki na ande kura ire batekwana turinga kana ni mantu kinyaje kirinya ni mutumangera nawe ni mukariri gite wa kiama kiu kia Advocacy for Central Imenti aria kinyawe augite gicigo mbunge giki gititite na mbere bwega utongerie ne bwa kirima Number 1, purpose yetu twi gikundi kia advocacy turienda gwita mashinani kiri mwananchi orote kwigekanwa aombe kuuga thina ciawe kenda mwana siasa atikeje gutwaire no tutukunoga ikwairwa njira cietu keja gwitegera twija tukerwa Kiagu ino njira ikuthithua tugacoka tukerwa ruguru abo west ino njira ikuthithua lakini in real sense no kathikira antu betu jaraba kwaria gutikyo gikuthithua ndene ya Central Imenti literally tukoria atiri tutiriaga ugoti kakwende bikibiki itegwita ngugi njirene cietu itikuri ogoti antu betu kakwende ngari itegwita ngugi rutere rwetu kakwende mpoka itegu transportwa thaiji ithokone turi lakini mboria in the current 21st century urona thoko ekariujo na no expect muntu ujo ari a ushuru na ndiro tukuria antu bara tuthurite eshimiwa betu ina aburi kenda bweja gutwa iria ntuko ya muthia kura ni ndikujukwa
na kura chejo kaua eu nio research yeku iria umba ko decide no kwenda ntongeria ni atenka thithia kenda ntikairwa kairi ikure ku ika make that decision. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ntukoinkai nyuma ya mukaririgiti wa kamiti ya kwagirithia budget kiri county assembly ya Meru kome makasi gushumiria na kutharikira mubango jwa rwangirwa treasury kiri thirikari nene na ju ni mutaratara jwa e-procurement. Merio ene gwatumbaru ni MCA wa Akithi Mwenda Ithile uratharikirite irakuga ni kumama ngogine kwa garo ya Senate barabongo babati kwithira bakithetera thirikari cia matura. Ningi akiuria Rais William Ruto gutigira na kwagirithia mutaratara juu kana kurekana na juu kabisa kenda mitaratara ya kigina kiri thirikari cia matura. Ningi urutungugi bwa mbesha cia mwingi kiri thirikari cia matura buteka ngaratane. President kainyelete mando ya e-procurement na e-procurement uni centralize mando ya procurement kutu accounting government itina say on procurement edenga ichore gorian kauri atri ne tontu twethire twena devolution. What is the meaning of devolution? Meaning and devolution ni kureta services scheme wananchi, kureta resources scheme wananchi. Lakini dhai turona tukona county government kwenda kwa micromanaged. Na inda weterenginda wa batu we have 48 in government in this country. Twena government 48. Obora accounting government is a government by itself. Otherwise ite tumira yetu government. So inkwenda kuga kedra President Ruto koonere transparency yakwenda. Transparency ni exercise nara ke national government. Ke department chiawe kana ke state department chiawe. Ino kwena corruption ira yuri muma. Ino kwena stored project ira chi na muma. Inyingi ira chi stolere barabara inyingi ni stoleta and so many other things. So there na kwa kedra ni procurement. Every county government with any procurement yayo. Lakini toko tuweka nondo manto ya wekirwa ki mutandao county government ya Meru eko advertise kana wekira ngweke mitandao yetu hii procurement kodweka tokona monjalue itakubwithia barabara na Meru tokona mo Kalenjin itakubwithia barabara na Meru Meru boy mipaka thithia. So we cannot allow that. Na onde Mwenda Ithile ngopinga manto ya procurement nonto kutekureta meaning and devolution batu to county government ya Meru ito twena hii procurement yetu ito source ta kwende anto baraba formulated that system ta kwende batio batatherie national baku abareho ibathithio obora county itheru yayo to manage yetu kenda every governor either accountable for his government nawe President William Ruto accountable for the national government. No to devolution ni kokwenda miura parliament na senate bo to makenya inye face the na nyingi parliament na senate no to boteburete okira boile anto baikandamizwa kaboburete ku raise your voices eke agwetha ni procurement senators bo in that house na we bukiri county government chikandamizwa in national government they control on budget aundete everything kila kitu kakiundetwe county government utembe cha china chio itena mechara itena scheme itena insurance cover itena mbecha chia kubithiria antu maendeleo itoremere kubithia procurement na senators na wibugiri now na bugua in devolution bokaretie alafu obora senator atogua anaretete mbecha county neke purete mbecha na mbecha yuko ya chi ya no automatically ni burita kuya such issues icho senate burita kurama the 47 senators ba Kenya bakarea nacho na bakawapana tutekwenda manto ya procurement nonto procurement yathithwa muntu wa Meru county athithia ngwecha Meru county muntu wa Embu athithia ngwecha Embu county. So tutekwenda devolution ya ngangwa tutekwenda devolution ewatainya na kutweka antu bakona services as expecting. Na orera ripoti ya udhudhuria yonanitie kuongeleka kwa uinyangwa kiwendo kwa anabari akiariari kadhima wandine akangeta
Mbunge wa Ekoro kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia na meneretie kira akuga ni arume ateri aremu ibai ariateri baria nabo bakusika kiri makarika ya onyomobo bo inyangia bwa ana bare bashukuru. Ripoti ya mwandiki wetu wa Nteto Kumamurio Jua Igembe Murithi waba. Umenle pua Meru County ulikine ya Honorable Karambu Kailemia na likiti kumira na kumeneria na njira inene kiri antu arume baria bagwita na mbere na kujukia twana tunini na bagabaitira ngugi imbi aria likitie kuga ati antu arume babonekane barithirwe untu bura bukethwa buri uritani kiri antu arume bangi untu bakuzulumu twana tunini oni ndigeria machoma kiuga ngabete kwa loya angabete wa polisi sincerely speaking da wato mwake dhalumu mwana jaba tonini to miaka thato nuntu yo karika kawe to takarika kenda kwa Nteto mono lakini oni ankababuru oni ovu kona Karambu nuntu ni chungu sana kuona mwana miaka thato etano tiga bo no miaka 18 bena wa kumenyora bakodithia lakini bweru advice bwe manyatu aleto mpaka teto sisters wiwu ate kana kenu kamwale kenu kameaka 11 kena kana wiwu ate wembe sister ku otiwo muhiwa mbaya sana so ituge na midhamo na ikire mbugire njori ya arware. Kailemia akiaria rindene ya Kangeta riarekeretie mbeca inyingi kirisho kiciria ikundi bira birindene ya Kangeta ward na ugite ni wagindo ni bunene muno kintu murume mukuru urene uri na njewe agwataniritwe na kana gakari kanini Jona na mbeca ciao ni 150,000 mama safi tutam mama safi tutam bweru advice na mantiga ndo moja tu karika na ndakai ni akoro imagine so enewe to tigia jau no kana mukuru nawe muthaka indaka muno akoro ibamenyerie akoro baba kuona baba na akabadatu na bakaria mucie abakaria tewe kenda kamu tegomba kamwe iketo ni akoro nkuwa ito tobaitane na akoro bare ya mono bakirira inyabo baitane are tukarebwe gatena imani nisieto kanete buo wote kaneria na jau Karambu are na ngote kaneria jo aja ni nyuma ya mpumira shumite rua ile cionaniti Meru ni tongeretie na kwithura kwina wagindo ni bubwingi kiriana banini bari bara bakwithura baina twana tunini utubu ni bugwati mbaru ni antu bara baritie ndene kiathone giki kira gyukuri ndene ya Kathima ndene ya Kangeta ndene ya Igembe Central taifa ndaombo kwira munturo kumiria akamama na kana kakamwali atirekerwa katikinyithio kuru bwa miaka 18 uta mwako ku kaune kana no kya kurita ngoi kinyo kethwa ni atokethwa ni njanjo kaenderwa no thitangwe na wathitangwa njanji twamutira bo twire ibo batu tukagwa kwa na OCS naunga mkono ile kazi unafanya defilement. Me as a human rights lawyer, this is a serious crime and our people should defend our women. Tokariani twana twetu tumwale tula tunini no tutu mwongo yoroju tutu mwongo wai wewe ndi wewe murume wewe onto titari na wona kana ko mwako kuna mbu areba ndi kuno tatuni ndoku muno na muntu tu atibati kurekerwa ndubu kabira tu woni ntomba ko mukono muntu auro nyanto nikaba ndo ndanji awadhabura tabata anto baya wa nuka miaka kinya 10 wata miaka 10 miaka 70 wesogera kana kadai kaere mwakoro na karoya na kaero ko kudhokiria maisha yaku ibo kuiponza kasi ato enda wana kana kaka mwadanse kinya tu to bolo matamuna tika kwenda boba uri nyabo to kwani ba bolo matamuno wa bara waraka ande terra ntanga to boloi
Murithi wa banki ripotera Meru TV kumaya mirigoni ya Igembe mawa Rwangi roithurana na mianka IEBC nibarikitie kwambiriria mutaratara joweani kura kiri akenya muno kiri beo mbere na byoma bya gisiasa nibyambaritie kuibangania nonto bwa mbatekano ya siasa 2027 bingi bigitonya kiri kithurano kinini girigiri kwithira kigithika tariki 27 mweri jwa 11 mwaka jwa 2025 ti byama bika yake ende inya kiri Mount Kenya kana murima byama ni biumirite bila nabyo bigoshwa umarufu kirio kiama kia Jubilee kirarua kiare na mushamanio jwa abunge batongeretwe ni wari rais wa Banande Gorone Uhuru Muigai Kenyatta nabo athoi bagi siasa ni baithirite bageruta moni jao ekonio mwerekera jo byama kuibangania nonto bwa nkidano nene ya 2027 riboti idhuraniri ni mwandiki wetu Anteto MC Mwitonga Muriungi Okaga nombete kwithirwo akithuja agategera akoria Uhuru ni upinzani buri kuomba kwithirwo enabu na wewe ngwa na gwatanire na Ruto na arekira antu bamutaikagwe ndene ya thirikari gukethirwo ni umakwaria ni ambiari tantu bawe Ruto tuburi guteketa Muriungi Okaga na mukario kaunti iji kabere karare o Uhuru bagwatanirite na Ruto bakaranthi guru baria na Uhuru ajokerwa antu batonithwa ndene thirikari bamwe bamutaikagwe na ma PS jange ni antu babaingi para batonithwa ndene thirikari ni Uhuru Kenyatta former president tulio haja na tigari antu bakuthirwa tonithwa na chokera jokera Raila nwe na jokerwa antu babe ministers batonithwa bambandi na bangi bombe boko bamenya batonithwa ndene thirikari ya Ruto kiuria kakwa ngachiuria atiri Uhuru tekeyete kuthukia upinzani etwira Matiang'i ndene Kisii ikura ingana chindene Kisii ibagana baije Matiang'i Kenyeji kambira antu betu bamiru ituburi kutho batu tu very careful ke Uhuru Muigai Kenyatta former president na Raila papa ni antu bara bagwatiranirite na Ruto kindene muno tukareka kwithirwa tutimetho muno na tumenyera tuombo tonya ndene trop yao na twatoma upinzani kathira kana upinzani kainyirika muno kambugi atiri kanchukuruni nchambe gwita Gachagua kan Karonso wa Marwa Martha Karua iu nio upinzani ira tukona na ndi ni upinzani iu na ndi nio upinzani ira twinio ndene egutokwa ndene Kenyeji tugeni atiri tukogie ni courage tututegera matura mantu kuraja nuntu Uhuru Kenyatta te mwaminifu antu babendene thirikari Ruto Raila kire gutuma mbugo Raila antu babendene thirikari Ruto kwa unande iu thirikari na bari Uhuru aringenda kwithwa akiuga ende no pinsani aringe kwithwa kwanza nande aitete antu babendene thirikari Ruto ketha antu babendene thirikari Ruto ini upinzani kudividwa ni upinzani kudividwa kenda yomba kwaga inya kwa huyu you must be very careful au onde ngenda kwera Amero na Wakenya kambugo ntubungi antubetu ibo kugo bokero kwimbecha ireti ithirikari Ruto uni ndi Muriungi Okaga ndenge advice antu atiri mbecha yuthi yetu rieni buru mbecha chetu utevoti erio ekonekana ira mbecha ou ikonekana no thirikari ji imbecha chetu ira topori kwa wonde ngera yuthi nere mbecha iji bwega muno nejoke kura na ibande tuvoti thirikari ji twemenga kabisa na tukiuga one term Ruto teni ndauga une Muriungi Okaga uria omba kwithirwa akiuga gereni ritho kabere bombe kwithirwa bukiathirwa na iria gundi nerea irimbithi mbita MC Mwitonga ngiripotera Meru TV Kenya
Ni riboti wekethira ituikie break yetu ya mbere akirimetha ya Meru TV. Geta korea ni tucokerete na inge kathomba iratu kubanganiriti na nyumene tukethira tugitegera barabaitete na mbere gututhingatira kiri mitandao ya kinandi Facebook @Meru TV Kenya ithira ukiruta moni jaku ekonie riboti iratu kubanganiriti ya kuma maturene twacokera nyuma ya ndeka ite korea. This October, Meru rises to the spirit of unity, talent and competition. Welcome to the Governor Mutuma Super Cup. Ameru, gaka niko kagita getu. With the theme, More Than a Game, this is where our wards, sub-counties and villages come together as one county, one game and one spirit. Registration is free for both the athletics and football games for women and men. Register now. From knockout football matches to thrilling athletics, this is your chance to shine, to compete, and to celebrate Meru's best talent. Ladies and gentlemen, this is more than a competition. It is about mental health, talents, fighting drug abuse, fighting gender-based violence, and kicking teenage pregnancy out of Meru. The official launch of Governor Mutuma Super Cup will be held on 12th October 2025 at Maili Tatu Stadium, Gia Ward, Gembe Central, commencing at 11 a.m. Register your team now at www.governormutumasupercup.co.ke. Governor Mutuma Super Cup. This is more than a game. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Ni bwega muno nondu bwita na mbere kurumirira a Meru TV itombiririe na riboti yegie mutaratara joki thirikari jurajurikitie kwithira jokerurua county cionthe 47 kana 47 nthiguruni na juni mutaratara jwa nyota jura jokulenga mbeo mbethe kubonjirithia kibiashara kana gukirukira kuba mbeca cia gucirithia na mbere kibiashara gucokiria kimuturire bakiaria tongeria ba matura ndibethirite bakiruta moni yao ikoni mutaratara jwa kithirikari ario muni wa kana mutongeria sublocation ya Abodi nwe Madam Gasheri otaburia mwandiki wetu wa Mteto Adams Muturia wa Thirinja akaritende na guthuranira riboti ithingatite aya mbere gikumegora monkata next na registration ni mutare I register na star 254 kira na bau kenda bae wangugi bae wa training na bae wangugi kwa hiyo kaya we na mwana wa between 18 and 29 years na wa disability mwaka 35 years kawi na ile opportunity yo barua bakaya na up to 50,000 besa cha kuangalia biashara
ko bwatiwa imanto ya thirikari no ntumanto ya kathira ya njereria ya kathira ora kulukanga no akona opportunity ora gaukira athithio ndu bara kwendekana no akona opportunity no tenya registration cionde ciretire online bweta kazi cia vijana bwera bweta register bagaeta online bara bateweka ukona ya kita hii sublocation yetu kadra iba kai sana boyo kwa hiyo ndio chuma ile kwenda mantu nareretu noritho kona witi na mbere bwa mutaratara jurajo kulenga mbeo mbithe na ntu ndekorone nikuthite kuri na mitaratara mingi iraithirite gikwa ya kunjorithia mbeo mbithe indi ikaujurwa ni mpangaratano ne jwareo mutaratara na ju ni jwa kazi mutani jura riboti shatondokere ekonie utumiri bubu ibombesha ira na shishu ya bati kwithira igikinyira mbeo mbithe turiandiki batento muna kirimetha anteto tokenda tugingatira mitaratara yonde na kwithira tugikumenyeria riboti obora igotondoka tombiririe na yegi gishangasha kia urutingoge ke thirikari ya county ya Meru na kiniki gishangasha kia kobutongoge kana kurungi kongoge kwa bamwe barabare arutingoge kere county ya Meru kuni mitaratara mwanya kwagiridwa kenda gutungatirwa kwa akari Bameru na rikundi mwanya biethete bigishumiria konania korega kunganurwo kwao Kenya kana akari Bameru bakiruta moni jao nkurani ikonie ijara na joja gwithira jagita na mbere mwende olaiboni na duranirite ripoti abo Ameru bawendiwe ya kuma konto mwanya ni bachumirite na kuthitanga ngavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia kiri kaunti assembly ya Meru na nikiraba umwetanile na makarika kathomba ya kuna sheria kaunti ya Meru ntuba kuote mtu batere kuna sheria kinyomwe ngavana wa Meru urokarire giti awitwa Mutumanto Ethingia na kuonania na mapendeleo ndene ya kaunti ya Meru nigio gatuma tureta petition ndene ya nyumba yetu ya Meru betu nara MCA bonde bara bathuri kuma miena mwanya because ari mbere kwina ntu githumba bara mutumaro amirie ngui na ibare ambeja batenguine kwina ntu githumba bara andikire na nyingi batiandikine service board ira yandikana kira gitumite guoni nditanga Mutumanto Ethingia ijora mwari ore aria nyume kwauga mutumana ayukitie antu abanya na njira emundu imagine ugo no kaingogena mwanka Friday we chief officer substantive chief officer ugo okay ya Monday in the morning ukethera kwibange barejiri otuko bakura murango rock bayinga mbungoro bayinga mbungoro inge ugwageria kurugura murango otyomba na riu no tigite interview aku office-ini eria ati ukiuma wacemania secretary akwiranga bana araugira you hand over sheria ya nona siuni ibyo nto tokira twana tutumba okira twende turi Ameru tumbe kwa demand ya na yake kenda yakaomba kwa rirwa muno mantu yeye chief officers kwena sheria iburi okilukirwa muntu ake chief officer lakini baraba ekumeru dai tesio sio kilukirwa na ibo nto twana tutumba okira directors vile watiri mamuntu akayukwa ayekirwa acting kire ofisi ye na muntu sheria etetikiretie na ntikona yeka kwithira muntu ari antu ongekirwa ari acting unless muntu ora irota kana kwite kana otiwa ndiko pio nkoloki barua riu matona metho nikiri county assembly ya Meru tiela ni kuthia tamanto yana uma na kioto bakiweta makarika ya kuna watho kathomba yaranga vana county ya Meru abwethetie twitikia MCA ba Meru county assembly tafadhali olelie ni untubo sheria ethiatwe uti mwandiko obwiri utesa onge uti muntu obwiri kuna sheria urethira wingavana kana urethira uriho na kinya wesimu barabo onde the Meru county assembly tafadhali twina wendi bubwoya ibu ntu twareta kiri babwe tuteta yo court kenda bukaomba kuolelia bona ana betu ba Meru baba ingi barabara itene vibura batesi aromba county assembly mono nonto we are very clear on this petition itwariritie bwega kabisa kenda kuria county assembly yetu
bagitegera petition yeji bantu erie kuria mutuma atiri kana ngavana mutuma atiri muntu gwitwa Mwangi uri wari director wa external leakages nikio ntu omwingire arananja no kimenya ati unite sheria no tamuikia kotini atetwa disciplinary committee mwanka thaiji enja na nukumuria muchara chai makosa na tu enka tu nonge gwitwa Dr. Kaethia director governance delivery unit kwina Kenneth Mweti director special programs, Elijah Kimathi director protocol and events, Kenneth Materi deputy director external affairs, Tony Mogira officer monitoring and evaluation, Ernest Mutembei officer monitoring and evaluation, Samaritan officer monitoring and evaluation. Kwenonge mwekuru ondimotete unlawfully mwekuru gwitwa Kawima indirector kirenjenda na wo mutumira Kaguru are social worker kugia kwithira kwina antu 10 na muntu ari ya muchara yo ngiri yana kwina antu 10 muchi bate kuruta ngoi na iba kuria mbecha para by compulsory leave marieto yo ya petition ituikirie katukuromba Meru bathikire untu bau na bamenye mbecha ikwinyanga ichio ire iringo bagira machukuru ikare afisi ikaura bia kuria kana ikabwithia mantu yangi kana igekirira ntu ndui bakirikia ne bauritia Meru bawatambaru kuruira kioto kina nikenda Meru yetana mbere. Kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa Mwende Walaiboni. Nio riboti yu ikethira itumilikilia yara tukubanganithia kiri metha ya Nteto Meru TV. Mbita wa Kabwe Mutharimi mwonanirie wetu mathithio ni Paul Gujiri ngucugire nkatho cia mwanya nontu bugwite na mbere kurumirira nontu bwaku ni tutwikite nyombe Nteto ira iri na gweta kathetune ka Meru baraba itite na mbere gutungatira kiri mitandao ya kinandi Facebook @Meru TV Kenya bitikirie mbithire nkithoma message ithatu kiri baraba itite na mbere ko tutungatira kiri mutandao juju kinandi Facebook kwina mwari wa Mose ari wa following from the outer side of studio MC Tesh hii nyota swali ni nini sababu watu hawajui ni nini gitembene massive watching kuri na Phineas Tosh arua maua massive logged in kikiwa burugu arua makutano tuko ndani Fei Nkoja kawegembe kama kawa kama dawa alafu kuna Muridhi waba anasema ongeza kuni ni kumoto gituma Ellison arua what is happening in Central Imenti area MP Kirima Shini nibweka kiri barabonde baitite na mbere ko tudingatira kiri mitandao kinade okolelwa ko tudingatira kiri Facebook @Meru TV Kenya kiri YouTube @Meru TV Kenya geta kuraya nonto nande to kaidira to gitonya kiri mubango jwage kaboke siasa tukiorokera kudhoya mukondo siasa cia Meru shidrete ikijukia burabia ma kadetune ka Meru bikuibangania na kubangania kiode kya siasa 2027 orerabia mabinge bikuibangania nya bimwe bigitonyekere ngurumanio ya kithurano kinini kya tariki 27 mweri jwa 11 mwaka jwa 2025 togeda toke muramura ebae kuthoya utongeria kathetune ka Meru ma MCA bunge ninge Kinya senator na Kinya rutukugeba thirikari ya county ya Meru geta kuraya ni tucokerete.